Sige, panlitan, pulis ka. Pulis ka. Diyan, nagyana ka. Kawatan eh. Nagwapo na. Oh, gigi, self defense. Mukon, boss. Oh, sige. Ay, go. Sige. Pulis na palpak. Padulong mi sa landing ron kay mag-practice mi sa among PE bisag napugsan rami. Ang ina. Boom! Bisag napugsan ka ko sa PE. Rex, tatawa ang camera, Rex. Kunang dinulitay na vlog bitaw. Ha? Sudlan na? Ang Lang sudlan naman god. Narinegate. Nari magbantay na nari. Magbantay po da. Wala pa kakanta na nari no. Ay kami ni katurista ulit ka no. Bitaw ayo kan hindi ni. Doon sa ni Rex tay day. Magsaya-saya tikso na mangga ba. Mangga. Unsa din na day? Mangga. Unsa din sa Video na mangga na. Mangga. unsa din na day? La grips taw na. Sakit. Grips mo guna agad. Mangga ka na sa. Algoy. Ay no, on din dito sa balay. Kana bitaw mo palit ko sa tindahan mo. Ano din tindahan? Uy, ko na yugi na mo dong. Kami dani sa landing. Nami dani sa may icon. Nami sa US, guys. Kay mag video mi sa among PE. 불타오르네. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Isog ko mag-isog ba? In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Uy! Labi! Wala ko naman! Oh my God! Natawag na na! And everybody knew their part. From a fainting to a slip, and I kicked him from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was fun. Chulis ako, Rex. Smile. 1, 2, 3. Ding!